Abatura bakwatanise n'abebembezi abari mu meya wa Town Council ya Rengo Joseph Rubega bagira ngu habukushanga government obwahati erangirire nguneza kwiyaho sente ezibeniza ombye mikoro bagira ngu sente zabashemerire kuza omukujaguza ekiro ky'amamanzi zitebwe omukwasa kukora ahankuto ezitari zimwe na zimwe. Nyine ndio oluvanyuma lw'okuba nti sente ezibadde zeeyambisibwa okutegeka okujaguza ennaku zino ziddwawo nsaba ate zizzibwe mu projects ezisobola okuba nti era zijjukira abazira tugeze nti obanga olunaku olukulu celebrate kalubadde tutwala obuwumbi bwa sente 6 leka obuwumbi obwo kubeeko sente zikola zino so kibenga kyongera ku development ate n'abazira tubenga tubajjukira. Abantu bagira ngo orukuto orubari kwenda ngo rukorwe no rwa kilometers 6 kandi President Museveni akarubaraganisa omwaka ogw'2021 obuyabirara agire omwanya ogu okureba ahabyijukize ebi. Murundi gumikitekwe mu nkola kibenti kibawo kubanga bannaffe bafiirira enseera gadde okusinziira balonda kuno olongo olw'abazira tegeeza omukulembeze gwanga obanga musaba omukulembeze gwanga leo tusuubizizza okutuwa ekkubo lino okuviira ddala mbiriizi gye tukira ddala bano ku kijjukizo sina kindi tukeko ne ku tekiniko yaffe oba ku lwengo erese center 4 naye nga ensonga enkulu nnyo ku bazira baffe bano omukulembeze gwanga abantu baffe bano batubeererawo nnyo ekijjukizo kyaffe kino kibulamu ebintu bingi. Oyihireho ekyokukora enkuuto aba nibagira ngu orukuuto oru rwineho omugasho gw'amaani ahabw'okushanga ngu abantu abari kuguza n'abakushubura obutunguru nimwe bakukozesa otiireho n'ebitookye. Orukuuto oru niruza aha bindi bintu eby'amaani nk'irwariro rikuru erya gavumenti egomborora ahamwe na n'ebindi. Eno gye rulaga waliyo abantu baffe abalimi ennyo mu Uganda yonna obutungulu bulimu omugombola eyitibwa Ndagwe so eno oluguudo lwe rugenda Endagwe. Oluguudo luno gye rulaga yewali ekijjukizo ky'abazira kyennyini kye twogerako monument. Oluguudo luno gye rulaga yewali ekitebe kya Ssaabasajja Kabaka ekitwala mituba 7 egombola esinga obunene mu kitundu kino. Oluguudo luno lwe rugenda ku headquarters za sub county eyitibwa Lwengo. Oluguudo luno lugenda ku prison eya gavumenti ennene eya district. Oluguudo luno lugenda ku technical eyatuweebwa eya district ene ya Lwengo. Abatura nibenda ngu omwanya ogwaziikirwemu amamanzi gubase kuhinduka ekyoburambuzi rero kibase kuyambaho district okongera aha by'esente. Ekijjukizo oba oliawo kyandibadde kireeta n'abantu okuva ebweru w'eggwanga kosa mu district y'e Lwengo kati ng'amasomero agamu ganula nti yatutta abaana okulambula egindi naye ng'ekifunga kino abaana bandibadde bakisomako. So tusaba ekitiibwa President abantu abaziikirwa wano obukuumi bweyongere okuyoyootebwa ffe nga bannalwengo tulina omukisa munene nnyo nti kino kifo kya bulambuzi. Abantu benda ngu omwanya ogu gubase kutiibwaho na n'ebyobukuumi bw'amaani ngu ahabw'okuba abantu nibakira kuguzaho rero bakoreraho eby'enshoni niko kushaba ngu beteho ebyokwerinda. Tutunuulire obulamu bw'abantu abali wansi wano. Twateekawo abantu bangi naye nga baliwo baafiiririra ensi yaabwe. Omuntu buli lwojja n'okolera wano ebintu ebitagasa ebitali byansa n'oleeta ente n'ogisibira ddala ku katimba wano wennyini abantu bano abaafiirira ensi yaabwe batojjeeyo kitiibwa kyabwe kiri. Chairman ow'eggomborora Lawrence Kizito nagira ngu nawe aruhire okushanga ngu omubusente bwe wari kutunga obw'eggomborora niho hakwiya sente ez'okurinda omwanya ogu niko kushaba President okugira ngu abase kubahwera batunge abakuumi. Era asaba omukulembeze w'eggwanga ekifo kino kiteekebweko omuntu at least abenga asasula omusaala buli mwezi babenga bamusasula omusaala. Naye nze nga ssentebe w'eggomborora eno nze nteekamu akasente akalabira ekifo kino emyaka gyonna gye mmaze kuba ssentebe w'eggomborora. Omwanya ogu nigushanga omugombora ya Rengo omu district ya Rengo. Gashakwa Bashir Kalema aha bwa Tayari West.